Assalamu alaikum tuğanlar, kutmandı geç. Mınday aytkanda çukulka var deysiz, gayrı deysiz tuğanlar. Bugünkü temamız tuğanlar, Batken okuyası boyunca olmokçu. Bugün Tacikistan Respublikası çegara meselesinde biz aytып отқан 4 köçö boyunca olmokçu. Bu 4 köçönü bular özdörü PR kılıp hazır. Oşo adakan kimsan başlığı günölü atıp, oşo 4 köçö deyim men oşo 4 köçöde hazır dağı atışmay başlandı. Bugün özünüzler bilesizler atışmay. Törko grandamiyot onusu bunusu atışmay başlandı. Emne üçün bular bizden GKMB'nın operleri şu çegara meselesini çeşmey bürülörün töşögünde aralaşat. Misalıçı keçeler şu Bolot Nazarov, Temir Life, belki bayağı şu Temir Life'da işlegen kızdın videosunu çıkarışıp maqtanış iyimi. Oşol meseleni çıkar şu GKMB'nın porno prodüser olup kaldı bular GKMB'ça. Şöyle taşıyıp. Men sizlerge aytıp keteyim tuğanlar. Bular çegara meselesini nikahda çeçe albaydı tuğanlar. Mına bugünkü okuya bugün dalilde daha bir yolu. O murdağı Batken okuyasında 44 cananız begini öldüler. Emi geçe bugün daha jertva var eken. Hazır hiç kim aytalet kança jertva var ekeni. Toluk malumat berildi. Men hazır şunu bayqap oturam. Aleyküm assalam saparali. Azamat. Men sizlerge aytıp keteyim tuğanlar. Bular mesi tacribası da yok, mesi da yok. Birisi türmede oturgan zaключенный, birisi psikbalisada oturgan, uçakta oturgan bir psikbaliной. Mınday aytayınчы tuğanlar. Biz özümüz çıkıp durup kaytarmasak çekeramaz. Bul eki mınday sөгünbeyinde otup mele eki dalban nikahda işlep tura albaydı. Bulardın mesi da jetpeyt, anısı da jetpeyt. Men açık aytayım, bular tölk oşo birönün bayağı töşök meselesine ele başı jetedi. Şunday skritli kamera koyup başka kıla turgan işi yok bulardınçı. Erke ekensin, Tacikistan'a var taşıyıp, yüken sözün ukpay koyup mandatını albaytat koy. Senin sözün eki kıl otat misalı. Senin sözün Tacik ukpayt, gerek olsa men de ukpayım senin sözün. Yüken ukpağandan seni kim ukat misalı. Hiç kim ukpayt. Bu boyunca tuğanlar. Bu çegara meselesini çeşip koysa bolup tuğanlar. Erkekçe çeşip koysa olur. Bu döperaslar ayaktaki protokol 275 metrede adakan kimsan başlığı 2 cuma çurqatты prokuraturaga. Özlerinin sözlerini özleri kayta karşı çıkat misalı. Yuridikалық күчке emес деп turup kayta prokuratura menen bayağı adamды siyasi kuğuntuk kılotpay bularчы. Bulardın күчü kimge jetet? Bulardın күчü şu bizim karapayım elinin baldarına jetet. Orozay Narmatov okşoğun kızlarga jetet. Mandatını alıp tınçı oturup kalıştılar. Tilekmat türmöde jetet. Cengiz türmöde jetet. Bulardın küçü oşolarga karapayım elдің baldarına jetet tuğanda. Men sizlerge aytıp kelgenmin. Bolbayt bul akmaqtar dep. Men sizlerge ayttım. Bular işteke kıla albayt, işteken çeçe albayt. Bular peşka. Bulardın жүрөгүндө koyenek. Bunun gerek olsa bir tuğan yükası ukpaytat onu taşıyıp döperak yükası var onu şair degençi. Akasın sözünü ukpaytat. Maskara olu 2-3 adam dapçığı alıp miting kıldırır. Ve uyat da uyalmaylı. Oşa çegara meselesi men çeçeyçi gelgileçi bergileçi men çeçip koyun oşonu. Men çeçeyçi. Akılınlar jetmese men çeçeyin anda. Çeçkinde adamlar var da çeçe turgan. Anangin aytsan jaman görünüz. Bayağı çındıkta aytıp çırıldatıp aytsan tuğanına da jaman görünüz. Aytpayın desen kılbay boşaldı işte. Koldan gele çeçe albay anda mestan boşot. Ököten mıyzamsız misalıçı. Canın açıyt da. Biyakta biz oturup olup Moskvada gıcalat bolup Batkende atış olsa biz un çıkpay otura albayız de. Kanda düşünbögen el bize. Tova kıldı. Çıkçı bir erkeğin var mı şu Batkenge barçı şol jerge. Oşol Batkendi korgoş ona eki dalbayıp korgalbayt. Bular özlerin korga alsın birinci ona eki dalbayıp. Çında kolundan gelmeybi. Git seni hiç kim karmagan jeri yok. Mına 2 ayda yüzürün görüyorsun, 4 ayda tolku bular bayağı prodüser olup bütüştü. Parda prodüser dep. O canım açıyor, lübü adam canını açıyor. Men canım açıyor da ona dalbayıpların başı jetmese, ayakta adamlar ölü otsa, ayaktan grandamiyot atsa neyiniz keyinler. Sögündürüyorsun, tova kıldım, uyalçı, sadır japar, getip kalçı, son getip kalçı, dağı kança degen jigitler ölüp ketmez oşo Batken çegarasında.
Taşıyıp ketip kalçı. Oşo ülkenin koşala get jana şairdi. Men munda çıkpayt bolçum efirge, mına açık, munda çıkpayt bolçum munda. Men burok janga tiydi bular, Geldiler jigitler, biri geldiler, batken vопрососын чечип koydu. Навсегда чечип koydu. Özünüz ele mına bizge jakın mına bizim Kuraqta muğundar. Gelinizde men uçup barayın oşo batkenge barayın, oşo tajik men teң apta сүйлөшөм men, лично özümчө. Oşo Rahmanın men de сүйлөшөm, Putin men de сүйлөшөm, любойңа сүйлөшөm. Akılım жетпесе nak ber местаңы men özüm oşonu чечем oşo чегара маселесин. Çeç albaysın, ber nak men. Maga ber oşo hukuktu verin men, barıp çeçip gelem nak. Rahmanın da iterip koyam, başkasını da iterip koyam menen. Özün koşu iterip koyam menen. Adam canın kacaytaysan, erkek bolgaçı. Şunçalık koyanek bolasınlar, uyat demez mi? Mıysamsız bolsаңар da kişi erkerek bolgaçı. Tuğanlar, gelingizler, bularga göngül burmay. Bu dalbayaptar, oşol, çeç albaydı işte. Özüngizge, Karapay'ın elinin balbari çoğulalırdağı, oşo çegara maselesini çeçeli. Barıp oşol Köktaş ayılına barıp, oşo 4 köçöge turalı. 60'ta 60 alı. Jirtışta jirtış alı. Erkek biz. Hem onu dalbayıp koyanekler okşa otursak, kança degen jarandardan ayrılıp kalışımız mı ki oşo çegara maselesi. Bu dalbayaptardan men kögün beyni ottum ele efirdeçi. Buna dalbayaptardan tok işi pornografiya, biröөнүн töşögünü alınmay, prokuraturaga çakılmay, şu 275 metr boyunca. Dalbandar, buna eki Taşiyev menen Sadır Jabbarovna, çeçelbezimna, жылnak jıttanbay, erkek çaytayın hakkı. Zaybal kıldılar şu, erkek çaytayın turan bolup kalınlarına. Uyalbaysınlar bunun hakkı. Erkeklerin namız kaldı sizlerde, yok bu sizlerde erkeklerin namızına. Oylan oldu, kançadan beri jüröd, buna çetiş gerek, buna çegara maselesini çetiş gerek. Akılın yetmiyor, anda çegara maselesinin asıl var. Süylöbü. Bular Tacik Respublikası. Bular bayağı agaydı. Adakan Kimsanbayış'tı. Prokuraturaga çakılmadı bile 275 bin. Oşonu bular, bu jetimler legalizovat etip bereyin otur. Bu jetimlerçe. Oşon neseniçe. Bu men bilişimçeçi, bu dalbayıptırdınça. Tuğanda gelingizler. Men erkekmin degen namuzlu jigitler bolsa nakı. Bu dalbayıptır göngül burbaylıdan nakı. Gıken burasında, en vudusunda kötüge sikeyin nakı. Bardı oşo çegara maselesi çeçelin nakı. Bu dalbayıptırga işezecek nakı. Kança degen jarandardan ayrılıp kalabız hazırça. Murdasında 44 jarandan ayrıldığı, bunusunda da 100 jarandan ayrılıp kalışımız mümkün tuğanlar. Soğuşalı, dakansa soğuşalı nakı. Dakansa, biz dağı. Kolundan gelbey get, mesaga aytıp Taşiyev get nak. Sadır Japarov get, kolundan gelbey tat. Men bolgonda men barıp men bitirip koymakmı? Ber maga oşo hukuktu bergin nak. Oşo Rahmanın men teң atla süйлөшөm men oşo Rahman menençe. Barıp alıp geçirim surap жүрүшөt ene. Barıp alıp vizit menen, официальный vizit menen. Uyat da o nerse. Kolundan gelbey nak, get nak. Saga 3 gün surok nak. Öz arızın jaz Sadır Japarov. Men öz milletim atkara alбай калдым. Men dalboyap ekенмин, men лох экенмин, men койна экенмин, men зе экенмин, заключенныймин деп жаздагы кет нах, зайбал ушуна. Эркекче чөгө турган болуп калган өзү чакыр күндөрчү. Сокпайын десең сөктүрөсүң нах. Колуңан келбей наху келдиңде түрмөңдө жата бербейсиң ошол жерден нах. Колуңан келбегенден нах. Ошо 5 жылың калды эле, бир 4 жылың калды, 3 жылың калды, 3 жылың даканса отуруп койсо, жок дегенде абройлуу болот элең нах. O yakta birisi parda prodüser, daha birisi bir nesi, uyat nakı. Biz batken maselesinin çegarasını çeçişimiz gerek nakı. Çeçkünü, решение kabul alışımız gerek nakı. Un çıkmay, bizde grandamet men atosu, avtomatman, un çıkmay oturgan duramaz nakı. Bunda açık araytançı. Uyat degen boluş gerek. Bunda namuz degen, erkeksin bunu çık nakı, erkeksin bunu çık da Rahman men raznara çık da can çıkmay nakı. Kolundan gelmeyin nakı, onda get poston nakı. Bizge erkek prezident gerek nakı. Mıysamsız bolsa da erkek bolsun nakı. Candı kacat aytılar, tova kıldım. Karasam Temirlayev, porno звезда, oşoların töşögünü alınıp жүрдü. Bizim gıkınbığının milletim ne de? Обязанности, tuğanda. Oşo sırtta gel otkan düşmanlardan sakta turabı. Oşo menen, Tacikler menen alış kıla. Oşolar menen soğuş kıla kalasaňar. Koy deysin, un çıkıp otur, şu malga gelin, un çıkıp otur. Kırgız derim, toygonça, şu dalbayaptırgı işengen, biz akmakpız şu dalbayaptırgı işengençe.
Bürösü жүрөт, үкәсі жүрөт аяқта неңізге. 4 кишini алып шығып алып, ақ үйдің алдына отырып алып. Уятты, о шайыр деген бұл далбайып беренеңізге. Ошо акасын ишенген, ташыға ишенген бұл далбайып берен. Açık айтачына. Biz деген мамлекеттик деңгээлде ошол чегара маселесин чечип кой. Ошол жерге бер войсканы. Погранды кой ошол жерге. Составты көбөйт ошол жерде. Пограничниктерде. Қолыңан келбей кет нақ. Мен айттым ғой, арызым жаз отам мен. Садыр Жапаров жаз. İşte тұрған адамдар бар, президент. Сен иштеп алсаң, бизге окшогон жаш жигиттер бар, иштеп берет. Ел үчүн иштеп берет. Сага окшоп, эртенен бирди айтып, кечинде бирди айтып, казино адалыраак деп уялбайсыңар оны. Жүрөсүңөр аяктагы бир далбоёп бекзатты өзүңөргө шерик кылып алып. Туғандар, ойлонолу туғандар. Мындай болбойт, бул акмакчылык бул. Бул деген коенектик бизге татыктуу мындай президент керек, эркек президент керек. Күчүң бар мындай көрсөтө турган жүздү көрсөт. Эсте ушул маалда Атамбаев болгондо Рахмандын көтүн айырып коет болчу. Айырып коет болчу. Мен мына калыстык сөзүм айтып кой. Атамбаев болгондо айырып коет болчу мен. Мен Атамбаевдин себеби буну духта, рухуда күчтүү Атамбаев. А бул эки коенек только бизнеси 2 күндө 37 миллион прибыль тапмай, бензин сатмай, мазут сатмай. Ошо мен бир жени жеттим, өзгөндө прокуратурада прокурор жеттим, бир жени жеттим Томаста, директор, бир өкүл баласы Жалал областы губернатору. Ушинтип эле алек тугандар, уялыш керек да, уялыш керек. Кичине деген намус бошко, эркек деген намус барбы буларды мен ошентип ойлойм. Чынды, айтыш керек да, айтканга туура келип атат. Мен айтпайын дедим, мен унчукпай отуруп турайын, кой ушу акмактар кичине иштеп алсын, дөперастар депчи. Айтпасаң, адамды какшайтып энеңизге оерге унчукуп атат. Бир сөз сүйлөп койду булар, сүйлөбөйт дагы. Булар азыр далбоёптор, менин билишимче, бул далбоёптордун мындай болду туганда. Азыркы ситуацияда Темирлаев, Адахан Кимсанбаевичтер барга, ошолор баягы проблемасын чечип атканда Тажикстанга соно колтур. Бир кино войнушка ойноп койгойлу. Ошону кылсак элдин манайы ошак өтөт деп ойло. Ошондой болот атгандар. Булар Франция керек андагы. Кичине ок атып койсоңор биз мындай элдин мүнө биягын буйруп коелу оюн деп. Энең дурайында. Акмак булар мен айткам. Акмак булар адам никогда адам болбойт. Ошо Ташиев деле Садыр Жапаров да адам болбойт никогда. Булар эшектерди ким алып келсе дагы эшек булар. Adamды какшайтасыңар, сүйлөбөйүн дейсиң, сүйлөтөсүңөр, тооба кылдым, Келгиле, адам болгулачы, жок деген адам болгулачы, кичине элге кызмат кылгачы, болгон тажрыйбаң жоктугун, сабатсызыгың жок болсоң, не кереги бар президенттикке барып, ойлонбойсуң, түрмөдөн чыгып атканда, качып чыгып атканда ойлонбойсуң. Мен далбоёп болсом бир энеңизге, бир түрмөдө отурган бир далбоёп болсом, чыгып алып бийликти басып алсам, туура эмес, эл эртең кыйналат деп ойлонбойбу эле? Же она досу ойлонбой, психбольницада учетко турган досу. Азыр буну алып чыгып алып, канча деген элдин каргышына калам, убалына калам деп ойлобой булар. Бул бийлик мыйзамсыз, мен сиздерге айтып коем. Булардын деңгээлин көрдүңөр, төшөк маселесине кирип кетти. Ошол ким? Ошо Ташиевдин эле карындашы бар, эжеси бар, апасы бар Ташиевдин эле. Кызы бар мисалы. Же Садыр Жапаровдун кызы жокпу, же эжеси жок, катыны жокпу? Карындаштары бар да, ошолордун эле ошентип иш кылып атканын тартса жакшыбы? Бул деген биздин лишний пространствого кирип кеткен болот бул. Буга позволять этпешибиз керек мындай нерсегечи. Буларга эч ким укук берген жок. Скрытый камера берип, огулуп, бугулуп. Онау баягы 7-чи канал, кайсы канал беле, баягы регион каналдагы. Баягы далбоёп бар өткүр деген. Мен эскертип коем. Ташы жакында кетет. Ташы же чабылат, мындай айтканда. Же Кагантиге окшоп чалтак жейт, же отставка кетет бир күнү. Анан камалат. Мен сиздерге айтып коеюн, ошону эскертип коеюн. Ошондо өткүрдүн өтүн үзүп алам мен. Мен жөнүндө да эфир чыгарып тур, бул өткүр деген далбоёпчу. Эми Бекзатка сөз жок. Тугандар, эркек бололу, ким бололу, эркек бололу, жок дегени чегара маселесин чечип коелу. Согушам десе согушалы до конца. Зато баягы эмне деп коет, эркек чөлөсүң. Туурабы? Жок дегенде чегара маселесин чечип кое өлөсүң. Ошол Баткендеги элине жок дегенде биздин жардамыбыз болот. Эми ошол эки далбоёп тап келип алып, эми Кыргызстандын Манастын урпактары деп жүрдүк эле, бу далбоёптор тажиктерге ниже принципа кылып чөгөлөтүп койду. Ойлонду. Ойлон.
Ve men de erkekmi ne? Sizler de erkeksiniz. Çıkkıla şu dalbayaplarga işengen adam biz de dalbayapız. Açık aytayım. Oylon iş kılalı de. Ana bu dalbayaplarga işetsen erten Özbekistan uşuntu alışı mümkün. Ana Kazakistan uşuntu kılışı mümkün. Biz men teң ata hiç kim süйлöşpeyt. Sebebi bular mıydamsızlar. Bular bir türmede oturgan bir zaklычон deyman Sadır Жапаров. Oylon tuğanlar. Gelinizler. Men sizlere aytıp atam. Biri gelinlagi tuğanlar. Kırgız elin ulutun geleceği, жаңы mundardın geleceği, özünüzdün geleceği, bala çakağızın geleceği, neverezдің geleceği üçün tuğanlar. Biri mına решениени kılalılar çegara maselesini bir jol tüktөp bardığın çeçelidagi. Ekinci ошондо жаракат алып алсын биздин жарандар. Биздин жарандарыбызды урдап чыйып, Тажиктин солдаттары урдап кирип кетпесин. Ошо вопросу чечелидagi болду. Контрабандасына чете, ошол жерде контрабанда өтөт тугандар. Ошол жерде наркотарговля өтөт. Ошол жерде мафия бар, наркотрафик боюнча мафия. Ошол жерде көп нерсе маселелер бар тугандар. Бул наркотрафик менен күрөш үчүн тугандар эмне кылыш керек? Анчын биз өзүбүзчө саясат жүргүзүшүбүз керек, саясатты өзүбүз жүргүзүш керек. О Москванын оозун карабай, же да бирөөнүн оозун карабайчы. Өзүбүз саясат жүргүзгөндө ошо маселе чечилет. Бирок бул эки дөпөрат чече албайт ал нерсени. Себеби деңгээли жетпейт. Ошон үчүн мен сиздерге айтып атам, келиңиздер биригип туруп ошо чегара маселесин чечели. Бул иштелбей, бул отставкага кетирели, импичмент. Мына азыркы мына депутаттарга айтып кетем. Импичмент жарыялап бул далбоёпкочу. Бул иштелбейт, адам болбойт бул далбоёпчу. Мына ачык эле айтайын энеңиз кейин. Сөгүнбөйүн деп атып сөктүрүп атасыңар меничи. Келиңиздер биригелип ошо чегара маселесин чечип, кыргыз элинин жашоосуна жеңилдетип, арзанчылык кылып, бензиндин да баасын түшүрөлү дагы тугандар. Өзүбүзгө бек бололчу жок дегенде, өзүбүздү коргоп калалычы тугандар. Өзүбүздүн жарандарыбызды чегарада өзүбүздүн жарандарды сактап калалы тугандар. Булар бизге нападение кылып атат, биз аларга нападение кылган жокпуз тугандар. Ошол жерде мына айырмачылык ошол жерде болуп атат тугандар. Мен суранам, ушу кыргыз эли менен суранам тугандар. Келиңиздерчи. Şu gelecekte mundарды ойлосок, бала чакаңардын тагдырын ойлосоңуздар тугандар. Келиңиздер биригелип ошо акмактарды бирөөсүнүн импичмент өкөнтөң эле түрмөгө тыгып туруп, пажизин берип туруп, ошо чегара маселесин чечем деген жигиттерди, мыктыларды коюп туруп, ошо чегара маселесин чечтирип тугандар. Ушул боюнча токтотолчу. Канча деген жигиттерибиз, жарандарыбыз өлүп кетти. 44 жараныбыз өлүп кетти. Ошонун 44 жарандын 40-ы чыкпай туруп, мына бир дөпөрасы барып кечирим сурап, бир дөпөрасы официальный визит менен барып келди. Бул дөпөрасыларчы. Ойлонолчу, ойлонбойлу, силерге Кыргызстан керекпи? Мага керек. Мен жададым, эркекче айтайын, сыртта жүрүп мен жададым, эркекче. Ошол ачка калсам да, коч калсам да, ошол жерге барып Кыргызстан деген мамлекетти сактап калалы тугандар. Бул дөпөрастар же Россияга бир регион кылып берет, же Кытайга бир провинция кылып берет тугандар. Мен сиздерге ошону айтайын дедим эле тугандар. Келиңиздер, чегара маселесин булар чече албайса, биз лично мына духовистый балдарга кайрылып кетем, намуздуу жигиттерге кайрылып кетем тугандар. Биригели дагы бара, ошо Баткен проблемасын чечели да, ошо боюнча ошо Баткен проблемасы көтөрүлбөсүн чегара маселеси. Бу далбоёпторго ишенсек, эртең Баткенибизден айрылып калышыбыз мүмкүн тугандар. Анан кийин сүйлөсөң баягы ыйлагандын көзү жаман деген сөз бар го тугандар. Силер жаман көрбөңүздөр тугандар. Мен да сиздерге окшогон жарам, карапайым элдин баласы болом тугандар. Менин жаным чыкканым тугандар. Булардын деңгээли ниже плинтусга түшүп кетти. Булар баягы бирөөнүн төшөгүн пайлап, бирөөнүн көтүн пайлап эле жүрөт буларчы. Ошо ГКМБ ушундай малдарда ошондойлорду чечиш керек. Ошо Баткенге окшогон проблема жерлерде барып ошол жерде иштеш керек. Анан кийин сүйлөсөң эле жаман көрүп огласаң, жаман көрбөгүлө. Чындык чырылдайт дейт. Ачык чындыкты айтсаң, ошентип жаман көрөсүздөр. Ошон үчүн мен эфирди аяктап атып, баарыңыздарга саламаттуу болуңуздар тугандар. Чегара маселесин чечебиз. Булар эки дөпөрат чечпесе, биз чечебиз тугандар. Мен ушул жигиттерди чакырып кетем. Мен личкама чыгыңыздар тугандар. Ошол Баткен Көкташты ошол жерге барып 4 көчөнүн проблемасын чечип, ошол жерде тажиктердин ордуна коюп коебуз тугандар. Мен духумда, рухумда жетет. Мен сиздерден суранып келем. Мага кайрылыңыздар. Мен ал проблемасын чечкенге аракет кылам. Себеби тугандар, бул далбоёптор чечпегендигине байланыштуу булар суранды, по-моемчу. Ошо элдин оюн ушака буруш үчүнчү тугандар. Саламатта калыңыздар. Сиздер менен мен Бекеев Эмил Маликов.